Nasi lasona atok so bukan non dalam segi hang lo amen aprang ke seminar convention lason segi tu SCA period huta nil tum in between 86 to 2000 abang ke lasona program NP di fu government college long ta nil tum dilo di fu club long ta dilo lapen silong long ta nil tum patulu lapen hala bangso nil tum North East along intellectual atau mana ke hang lapen statehood movement, episocial movement, kiapon veteran itu, Bibi Lingdo son, Barrister Pakem son, Profesor Swell son, apanta nili itu hang lo langsung. Nasi hala langsung objektif apa bangke, nili itu mau objektif apa bangke, government lapen radahan lapen nili itu lidera mokta, kitan pacini seroi, ya, six itu lah power ke dor delo. Lapen autonomous state bang si nampuk dua seminar skidi andak army sihat ada difu press club lo district press club atau lo atau entah buritam lo masa program organization ada ta tadinya bang ke six itu apa war bang itu delo lah step nampuk lah se conclusion ke bang seta non lah EPSL si atum bang ke kupitong aneng gamat hane Latuma bangke six itu antaco autonomous state nangni lapen autonomous state phanta six itu apawara bangkem memu intang labangso justification aphana bangsi latum alang tum det ta tok so ta European batai ni batai ke thom tapi lapen pini program stala latum bangke justification sipi lasi langso bangke jokje lapen rad phan apa bang dua kam sila tu neklem. Masih neli tu mengenang hang lo invite lo. Lasi SCC meneli tu dunde. Neli tu dunde bang ke. Labang salam lo. Ati army siap tak tok so tak dulu. Lapen majority amurit tu dak citong lo. Lapen dak alam klan lo. Je six itu lo long otonomi kiti. Ane cakap bang ke lake dordi. Lasi non ke state nakku. Tapi ni lethot setelah tu aku autonomous state phanta six itu apa wat hemu pulang so justification sih masih labang so posin ini tuntun deh dulu nih yang tuntun Elvin Teron do pada apa yang horsing Teron itu do cakap so cerne lain dengan ini tuh poin waktu mau pakai six itu power pakai total state bang sih nah setelah organizer itu mau pakai waktu mau pakai kali six itu power bang sih autonomous state power hemu langsung langsung align sila tu make langsung intention kan langsung objektif kan sih langsung program macam tu dia ini itu dulu tapi la bangsa isu bangke already settled movement ka pang ceng 1960 kan sih jadi usi kado kita ninggelo ada episocial movement statehood movement ke 1960 kan sih setelah bang suancot kali already 1954 kan khasi penjantia District Council CEA masih silang lo meeting phalo hala dak masih ciparai lo je six schedule apa wake dordelo langsung ke separate state na pokuba lasi labangsu six schedule apa war dordelo kwa isu bang already settled long years ago labangsu bang se kon bang ke latin aku ka revive je state tanang nelo ka reflect tanang unit 53 dan six schedule kaca six schedule alo power compete langsung justification sila. Kami sihat hangga strike tu tak dipurong kelan dulu. Hada pala tu point number 10 along adiman kelan dulu. Gubernur apa? Cakong sekian timen. Episode siap benar along episode siap demand point number 10 along nanti tu perlu tu tega. Gubernur apa cakong pimen. Along tindas gubernur asuri pimen. Sta six itu along ke gubernur Kijong dam ke gubernur jujur, laki state government apa? An gubernur apa cakong pinangi purute state government apa cakong pinangi paham? Laki rat pan pemang hulu episode itu. Nasi ini alat program kami lain alam apa? Laki mau objektif apa ke? Mana? To justify that six is more powerful than autonomous state.
Wasin itu lah kadang dalam Cina sini dungkin. Ada six lah power rotel lu pun bangke lah ke Johnson Bay juga dekan ini kali, Chandramonthan terang ini dekan ini kali, Elvin Caron ini dekan ini kali, Tuliram Rohan ini dekan ini kali mati. All tribal of the northeast langsung lama baik kan ini tu. Lasi 1952 six itu kedeng atau mat khasi atau janti atau Garo atau Mijo atau mata 1960 bende langsung state hood dan mungkin kita tinggal. Labang so pun mati. Quantum of autonomy given in the sixth rule is not at all enough for Hangul. Naga to mage teaching mana masih reject kan? 1952 sixth rule ka implement masih lakukan ke perpres itu mana? Laang si sixth rule kan tangwar itu nanti aruna cala logo people se government itu sixth rule implement mereka. Langsung clarification mage. Macam ni episode sih. Setelah batum intention bangke tu mislead the people. Radapan pamang dumpo lama te kado ya tu ke every Tom Dick and Harry ke six rule history cini ne, six rule background cini ne, six rule long power pipis ke tu mata cini ne, amat penang atau amang ke dun boy. Masa intention ke thang nak election haji mere, jai kathar election haji mere, jai kathar yang si Karbiala uni pan kecing hon bere, Karbia khe pan kecing hon bere, tu telang li sakuri resign pong non. Itu tu SCC tu macam SCC tu kita penangan tu ke, Pator Thamsu, Dorom Singh Kerom, Elvin Kerom, Dipen Rompi, Bapu Rompi, Sakuri Cethansi,